Dobro jutro, dragi moji. Danas je 1. septembar. Djeca polaze u školu. Htjela sam ovdje da dođem malo sebi jer nisam navikla na ovaj haos jedno vrijeme. Inače, imam sreću. Danas mi je Amel tu. On će ide sa nama da ih odvedemo u školu. Onda će produžiti ka poslu. Tako da ta mi je sreća što je on tu, da ne moram sve sama. Trenutno sad nešto jedu. Pripremila sam im to što im treba. Imam još samo najeli torbu da pripremim. Inače ja to uvijek uveče sve pripremim. Međutim sad pošto je Amel tu, nisam sinoć ništa pripremala pa sam jutros. Ama će produžiti ka poslu, a ja ću najvjerojatnije da odem malo do grada, da malo prošetam jer ja danas imam slobodno, tako da ću malo da se posvetim sebi. Idem nešto da dočekujem na kafu, da vidim ima li kakve novine po prodavnicama. I to bi bilo to, vrijeme mi je tu i tam. Nadam se samo da mi neće kiša pasti, ali ne bi trebalo. I eto, vodi nas danas sa mnom. Sad ću da se malo spremim i onda kad se budem vratila iz škole ću to malo da finalizujem i onda krećem do grada. Ne znam što da obučem, mislim da ću farmerke i neku majicu. Ovo bučim, ga stavi u ovo. Vidi mama? Kreni se. Eto, može. Nailu smo ostavili, sad idemo Noru da ostavimo. Nora, gdje ideš, mami? Ja, Nora ide u kreš? A gdje je Naila? Gdje je otišla Naila? Gdje je Naila? Gdje je Naila? U školu, ljubav moja. Spremila sam se, idem do Amela, dolje čeka me u auto. Mislila sam da idem sa tramvajom do grada, međutim on ima sastanak u blizinu grada, tako da će me on odvesti i onda ću se ja vratiti sa tramvajom. Idem se dolje jer on me čeka. Nismo se odavno vozali zajedno u ovo malo auto. Sad si mi malo bliži.
Ovaj toliko dobro miriše. Aj, kako su slatke. Samo ne vjerujem da će ovo Nora htjeti da nosi. Ona će se više igrati s ovim nego što će nositi, ali su baš preslatke. Uspjela sam nešto da pronađem, da isprobam. Ova mi se bluza baš sviđa. Samo da vidim kakva je još na mene. Našla sam ovaj sako. Boja mi se sviđa, imam dosta sad stvari u ovu boju, ali nešto mi čudan. Nešto tako izgužvano i baš mi deluje nekako jeftin, tako da mislim da ću ovo da vratim. Falu mi ovako jedne ove pantalone klasične zbog posla najviše, tako da ću i ove da probam. I ove sam isto našla. Ove su baš lijepe. Ovo je set, ali gornji set mi nije potreban, tako da neću. I ove jedne su mi falile, obične sive. To je to, sad ćemo da probamo. Ove pantalone mi se baš sviđaju. Mislim da ću njih da uzmem. I dalje imaju ovaj dupli. I baš su cool. Ja. Njih ću da uzmem. To je to. Sad ću probam ove druge. Ovo ostalo je sve fail, tako da to neću da vam pokazujem. Obučem patike i nastavljamo. Crne ću pantalone da uzmem, ovaj body ću također da uzmem, njega nisam probala, mučio mi sad, tako da ću njega da kući probam, ako ne bude dobar vratit ću ga. I to je to, ništa. Idem sad do Primarka jer Primark imam samo ovdje u gradu i već kad sam ovdje da i to pogledam. I onda idem da dočekujem i mislim da bi to bilo to. Mislim da je preslatko za lep, ali malo mi je teško da nosim jer ja moram da se vratim sa tramvajom, tako da ništa od ovoga, ali ovo mi je baš slatko, neobično. I ovo. Ovaj set mi je prelijep za trening, samo ne znam kakav je. Samo bi ovo trebalo se probati, ali meni je stvarno mučno sad. Ali presladak je. Da li da ga uzmem ili da ga ostavim. Imam osjećaj kao da je sladoled kad ga ovako gledam. Ovo je baš lijepa, lijepa nežna boja.
ništa nisam uzela u Primark. I ono što mi se svidjelo sam vratila jer je gužva bila katastrofa na kasi. Tako da drugi put bolje. Idem sad nešto da doručkujem i onda ću da vidim šta ću i kako ću. Mislim da je ovo brutalno kad se lijepo skombinuje. Ali je baš dobar top. Lijepa boja. Samo ja to vjerojatno nigdje neću obući, tako da ne bacam pare na to sad. Što sam ja ušla onda, ne znam. Aha, htjela sam da vidim neku bluzu što sam vidjela online. Ali čini se da je ovo nema i ima i neke farmerke isto što sam online našla. Ćemo da vidimo ima li ovdje. Došla sam da vidim Nori ovu vreću za spavanje. Ona je prije ovo nosila, ali sad kako je shvatila da umije da otkopčava i zakopčava, uzme kada stavimo da spavano, sama otvara ovo i onda je tako nađemo pored ovoga. Ali sad, pošto su malo hladni dani tu, mi inače ne volimo grijanje da palimo u sobu dok spavamo. Tako da ću da probam, ja mislim opet da je ovo nekako navučen i mislim, ako se ne varam, da ovaj mogu da blokiramo ovdje, da ne može da otvara. Ima ovaj, a ima i ovaj malo baš za zimu. Ali mislim da ću ipak ovaj je nekako nežniji. To ću da uzmem i našla sam ovu pidžamu. Ovo ću isto da je uzmem. Iskontala sam da od posla imam još 15% u prodavnicu, tako da mi je to super. Ovo je baš i slatke kape i šalove, ali Nora to sve ima od najlije što je ostalo. Ovo mi ništa ne treba, to je to, idemo. I onda ka povratku sam skroz neplanski svratila u Longchamp. Već par puta gledam ovu torbu i ovaj dan sam odlučila da je konačno uzmem. Imam dosta stvari sad u ovoj boji i mislim da je idealna za malo hladnije dane koji nam stižu. I kao što bi Tanja Beliv rekla, od mene za mene.
Ovdje sam došla na ručak. Vazbar je jedinstven i neobičan koncept koji spaja praonicu veša sa kafićom i mjestom za ručak, tako da možete oprati veš i istovremeno uživati u hrani i piću i sve im je stvarno preukusno od slanog do slatkog. Jela sam, idem sad na tramvaj kući, da vidim da spremim nešto za večeru i čekam mamala da dođe, pa ćemo najvjerojatnije otići da se namirimo kod Turčina. Htjela sam to jučer da uradim, ali nisam stigla jer on je malo kasnije došao kući, tako da danas to imamo u planu. Vrijeme nam je prelijepo i mislim da nam je još samo danas ovako, jer od sutra nam već najavljuju kiše. Tako da imam vremena, ostala bi ovdje cijel dan, ali moram otići na Ilu da uzmem. Vraćamo se starim obavezama. I eto. Nadam se da će mi tramvaj odmah stići, da ne čekam, jer inače ne volim da čekam ovdje na ovu stanicu sama. Ali šta ću? Minuta moram da pričekam, što je čim sam stigla kući, pozvonio mi je poštar i bila sam skroz zaboravila da sam naručila u H&M veliki paket. Ovdje su sve stvari za djecu, jeste, jer nemaju mi baš, pogotovo Najla sad za malo hladnije dane izrasla je svu garderobu, tako da sam morala da je kupim. Također i Nori, pa sam ponešto našla u H&M i to mi je stiglo. Pa da vidim šta tu sve ima. Najla mi je malo slaba na pantalone, farmerke i tako to, jer ne mogu baš online da je naručim. Ona je nekako gore uska, a visoka je za njen uzrast, tako da baš je teško ovako da nešto kupim online. Nadam se da će ove moći jer baš su slatke. Ima farmerke, a dolje su ove ovako wide leg. I top su i gore mi se sviđa zato što u H&M ima dosta ovih pantalona i farmerki koje mogu da se smanju, što je meni baš super za Najlu, tako da nadam se da će ovo moći, ali mislim da bi trebalo. Baš su lijepe. Šta ovdje još ima? Ovo je set za Noru. Noru sam uzela ovaj set. Znači ima ovo i dolje dođu kao ove helanke isto sa tim srcadima i bako na oko. Ovo će njoj sigurno moći. Nori sam uzela malo veći broj nego inače jer ona je mamina mala bucka. Mislim da nema ništa ovdje za mene. Ali eto, vidjet ćemo. Ovo je isto za Najlu, ovo su obične ove bluze. Ovo će isto moći. Ovdje imam također i crvenu. I ova će sigurno moći. Ovo je isto za Najlu. Ova mi izgleda malo dugačka po rukavima, ali nema veze. Inače je baš slatka.
Vidjet ćemo. Ko bude htjela da proba, jer ona inače koji Jana ništa ne voli da proba. Ovdje imam... Aha, ovo je isto neki set i ovo je za Nailu. Ima to. I dolje ove isto kohelanke sa širokim. Ove su baš slatke. I one imaju također ovo da se smanji, pošto će Naili sigurno trebati, jer je ona gore baš uska. Ali ovo je njoj, ja mislim, baš perfekt. Inače Naila ima 5,5 godina, a ja sam sad sve uzela od 6 do 7 godina. Tako da, nadam se nisam pogriješila. Šta ovdje još imamo? Aha, ovo su, ja mislim, helanke za Noru. Skoro sam je uzela iste, bukvalno ista boja i sve, ali eto. Ja mislim da je bilo prije odmora, ali njoj su već sad uske. Tako da, eto, uzela sam opet jedan broj veći. One su baš toliko mekane i praktične za u zabavište. Tako da, i njih sam naručila. Šta ovdje još ima? Ovo je, ja mislim... A ne, ovo je za Nailu. Ove su mi se tako svidjele. Vidjela sam ju u prodavnici, ali nije imalo broja. Baš kad sam s Nailom bila i rekao tamo da proba. Međutim, broj nje nije bio. I onda sam ih našla online. I preslatke su. Znači, one su ovako i dolje isto široko. Inače, moja Naila voli ovo samo kad je dolje široko. I ako se ne varam, a nije. Kupila sam je jaknu uz ovo, međutim jakna još nije stigla, vidim. Što znači da će još jedna tura da dođe. Možda također danas ili sutra, vidjet ćemo. Ovu sam jaknicu uzela Nori. Nadam se da je nije mala, jer malo mi djeluje kao da je uska. Nije, ne znam, vidjet ću. Ovo svakove jaknice koje može da oblači kad idemo napolje. Mi inače volimo ujutro da izađemo da prošetamo ili malo do parka. I ovo je baš idealna jakna za to. Unutra je baš mekana. I topla je sad za ove dane. Nadam se da će ovo moći. Šta ovdje još imamo? Ovo je vjerovatno isto za Nailu. A ne, ovo je za Noru. Ovo je za Nonicu. Isto obična bluza, ali materijal je baš tako prijatan. Mekano i rasteže se. To je top. To je to. A ne, ima još. Šta je ovo? A, ja mislim da ovo meni. Da, jeste. Uzela sam ovu bluzu, obična, ali mi se svidjelo što su rukavi malo širi. I mislim da je baš slatka ovako uz tamne farmerke ili čak uz svijetle i dolje patike isto u ovu boju. Ovo moram da probam. Ali vidjet ću. Što ovo visi ovdje nešto? Ne znam što je ovo. Nema veze. Vidjet ću posle. I to bi bilo to što se tiče H&M. Ali fali još jedan paket, tako da čekamo to. Nadam se da neće stići kad budem išla Nailu da uzmem. Ali dobro. Što sam danas kupila? Ovo što sam pokazala u Hemu. Ovaj inače baš praktičan jer može, samo Nora ne smije da skonta da ovo može da se mačinja, inače imat ćemo problem. Ova vrećica za spavanje.
Rekla mi je u prodavnicu da mogu ovo da zablokiram dolje, da ne bi ona mogla da otvara. Međutim, ako je poenta da ga ovako zablokiram, koji ostale, moja Nora će ovo uspjeti da otvori. Ali eto, vidjet ćemo. I ove rukave mogu da se maknu i da se stavu ako je toplo, ako je hladno. Vidjet ćemo večeras. Ako uspijem da ga operem sad, možda ću i uspjeti da isprobamo da li će htjeti gospođa. Ja sam sebi uzela ove pantalone što sam probala. Znači crne, obične, ali su baš prijatne kad se obuču. I sviđa mi se dolje ovo što ima duplo. Uzela sam ovu bluzu. Ovo isto nisam probala, ali mi je baš cute. Tako da vidjet ćemo kakva je situacija kad se i ovo probam. I ja, uzela sam djeci ove bluze. Ovo sam uzela, ja mislim ovo Norin bro. Ja, ovo je za Noru. Sa malo tamnim farmerkama. Biće baš slatko. I ovaj sam najli uzela. Ovo je obična bijela. I tu ima nešto tako malo srce. Međutim, skontala sam već uzela je bijele ove u H&M. Vjerovatno ovu ne bi ni uzimala, ali eto, nema veze, nije bila skupa. I uzela sam sebi jedan mali poklon. Ja sam ovu torbu htjela jedno duže vrijeme da uzmem, međutim, bila sam odlučila crnu da kupim. Onu malo veću i rekao hajde kad sam sa djecom mogu tu Nori da stavim stvari te što mi trebaju i onda da ponesem torbu sa sobom. Ali danas sam šetala i nisam planirala da ću danas torbu tu da kupim. I vidjela sam je u drugu boju što se meni više svidjelo. Boja je na brown i sad sam baš u nekoj fazi da mi je sve brown skoro, brown beige, tako da sam je uzela. Vidim da imam još 4%, nadam se da ću uspjeti ovo da snimim. Također sam se odlučila za malo manju, jer mi je ova nekako elegantnija bila, ne znam kako da objasnim. Pa eto, da vam pokažem. Ovo mi stoji ovdje jer mi je kamera bila na to. To je to. Ona treba malo da se napumpa, stvari da se stavu i onda će biti baš slatka. Boje, evo sad se ovdje baš vidi boja perfekt, malo nešto na brown. Što da stavim? Hajde da probamo mlijeko. Možda će mi ovo najidealnije, a neće. Pa može. To je to. I ova mi se boja baš svidjela jer imam, kao što sam rekla, dosta sad stvari u ovu boju. I nekako je baš i za jesen. Tako da mislim da će baš iznosati. I onako je, može i ovako da se nosi, može i ovako. Nije puno velika, nije puno mala, baš taman za mene. Eto, to bi bilo to za danas. Idem djecu da uzmem, da pripremim to za večeru. I vjerovatno ću otići na trening večeras, ako ne padnem na krevet jer loše spavam ovi zadnji 2-3 dana. Ali eto, nadam se da ću uspjeti. Pa se mi vidimo u sljedećem videu. Ćao!